I don't know who needs to hear this, but I need to tell you that something is breaking for you. Dieselfde God in Exodus wat die rooi see oopgekloof het, dieselfde God wat in Daniel die leeu se bekke toegemaak het, dieselfde God wat van die graf af opgestaan het, dieselfde God is besig om vir jou te beklei. Ek wil hê jy moet verstaan, vandag is 'n dag wat jy sê dat it is done. Ek weet dat die Here het vir my deur gekom. You don't say he's gonna come through. Jy moet sê dat die Here het vir my deur gekom. You need to start claim it. You need to say it is mine. Is tyd vir jou om te sê it is mine, sodat die mense kan verstaan wie God is. Sodat as die mense sê wie is God dan kan jy sê dat ek weet, dis 'n God wat vir my deur gekom het. So it's time that you claim what you ask from God. If you believe this, I need you to type, it is mine. It is mine. I need you to say it while you type it, it is mine. In the mighty name of Jesus. Wie is God dan?